Эки улуттун кылымдан бери уланып келе жаткан ынтымагы. Өспүрүмдөргө окутуу жана үйрөтүү келечектин кепилдиги. Мамлекеттин бекем болуусу ар бир үй бүлөдөн көз каранды. Men Aliyev Abalali, Oş Özbek Ulutluk Madani Borboru'nun Oş oblastında vice-prezident olum. Bunu şurada işleyimiz. Asambleya, Kırgızistan Halkı Asambleyası'nda işleyimiz. Şu her günü işe gelip şuradan başlayıp şu biziz zdaniya şurada işleyimiz. Bir de halkı ulutlarda ökülleri işleyip 13 diasporanın ökülleri var bir yakta. Asambleyanın toragası Baltaqur Attaquruç Nurimbetov qo'l işleyimiz. O'ta yaxshi charalarni amalga oshirib o'tamiz. Biz endi qanday? Shu bizning negizgi ishimiz shu intimoqda, bilimlikda, shu ellar arasında har xil madaniy charalarda, sport sardolarni o'tkazib o'tamiz. Shu birimizda bo'lish uchun, bir-birimizga el bizni Qirg'izistonda yashayotganimizdan keyin Qirg'iz bo'lib, o'zbek bo'lib farqi yo'qda. Biz uchun bir elmiz. Biz Qirg'izistonlikmiz. O'shanda Qirg'izistonga o'zimizni salimiz qo'shaylik deb ishlab жатабыз. Ömür örnök el kızmatına emgege singen jana kalktın ayırlı özgöçölüktörün çağıldırgan insan berүүsü. Өлkө өзгө улутту, өзгөчө ош шары көптүрдүү элдердин башын бириктирген байыркы кала. Эки элдин ынтымагы үчүн агылыктуу аракеттерди жасаган Өзбек Маданий борборунун өкүлү Акбар Алиев ар күнү жумушун Маданий борбордун астанасынан баштайт. 12 улуттун өкүлүн бириктирген Маданий борбордун ишмердүүлүгү ынтымакты арттырууга багытталган. Men endi bu yerda 2013-yıldan beri vice-prezident qatorida ishlayotaman. Atak 2007-yilda shu oblastlik Uluttuk Madaniy borborga mucho bo'lib, shu yerda ishlab, mendan burun bu yerda atam ishlagan edi. Qabulali ishlagan inson o'tib ketdi. Undan keyin meni chaqirishib, ataning ishini sen o'zing dalsha o'rnatib ketgan deb menga shu ishni berishdi. Bizda endi o'ta bu ta'siri o'ta kuchli. Bu başka yerlerde, başka mekkemelerden ko'ra bu Asambleya Qirg'iziston Xalqi Asambleyasi negizgi maqsadi shu tinchlik, bilimlik o'sha. Boshqa bizda hech qanday siyosat yo'q bizda. Biz faqat shu ellar bilan ishlab, ellarda bizga qirg'izi bo'lib, o'zbekmi bir negizda prinsipda ishlaydi. Men uchun o'zbek qirg'iz yo'q. Menga birori balasi yo'q. Menga o'gay bola bo'lmaydi-da. U qirg'iz bo'lib, o'zbek bo'lib, tatar, tojik bo'lib bizga biz bolalar bilan ishlaymiz mana. Shu yerda ishlasam, har xil kelishadi, priyomga kelishadi, ish charalar bo'yicha, boshqaligi qanday desam bo'ladi. Shu biznikilar so'rab masalalar bo'yicha shuni chechamiz. Shundan keyin bolalar bilan mashqlar, futbol bo'yicha. Mucholarimiz hozir bizda 200 dan oshiq muchomiz bor. O'shalarda rayonlarda bor-da, yechaykalar. O'shalarda cho'qi 400-500 mucholar bor. Өзбек Маданий борборунун Дувандын ар бир районунан 2000ден ашуун мүчөсү бар. Пандемияга чейин өткөрүлгөн салтанаттарга катышып бай келүү орундарды камсыздап келет. Коңшу Өзбекстан менен маданий алаканы жакшыртууга болгон аракеттери күч. Өзбекстанда өткөн ири самалыктарда диаспора активдүүлүгүн көрсөтөт. 10 жыл алдын окуя калктын көз карашына тез таасирин айтпасак дагы маалым. Бизде ушу ассамблея иштеп аткандан кийин бурда ham иштегенбиз, азыр иштеп атабыз. Bizde haligi ulutlar aralık intimak o'ta kuchli da. O'shuning uchun assambleya ta'siri kuchli. Shu haligi birimlikqa, intimakqa ko'p ishlatamiz. Bizda unday yo'q-da, bunday ekan. Biz unaqa sezmadim. Masalan, men o'zim sezmadim. Shu 10-yildan keyin ham biz положено tezda cho'g'ilib, qanday ishlaymiz, dashi qanday qilamiz, eldagi shokka tushib qolmadimi? O Qirg'iz ekan, o'zbek ekan, bizda qanday bo'ladi? Biz qanday qilmasdan sizlar cho'g'ilib turib, joy-joylarga borib turib ishlab, o'shalar bilan biz ishlarni o'tkazdik. Sezilmadi, lekin biroq seziladi va bizga sezilmaydi-da. Elning ichida bilinib turdi. Ular adilni bo'lib qoldi, bular adil, lekin tezda bir-birini do'stlashib, yana men o'ylayman, hozir undan ham yaxshimiz. Elde anaqasi bo'lmaydi-da, jamon bo'lmaydi. Haligi odamlar o'zi jamonda, har xil haligi odamlar. O'shalarning nimasida boshqalarga etib qoldi. Biz tezda uni joyib tashladik.
Biz hozir beri o'sha bo'yicha ishlab o'tamiz. Xudo bersa, daha ishlaymiz. Biz qo'shni O'zbekiston bilan tig'iz baylanishda ishlab o'tamiz. Ular bilan barcha keldiğimiz bor. Ular bu yoqqa kelib biz daha ne только O'zbekiston, Qozog'iston bilan daha ishlab o'tamiz. Qozog'istonda ko'p ishlarga qatnashdik. Bu yoqdagi plov ularda har yili o'tib, haligi nasionalniy plov. Men o'zim ishni unutdik. Başta Akbar Мырзанын bir gündük жашоосун чагылдырганга камындык. Түштөн кийин кадимки мектептин спорт аянтына 3 жылдан бери өспүрүм балдарды футбол менен машыктырат экен. Оюндан бир аз болсо да эрежесин жана машыгууну түшүнгөн өспүрүмдөр жергиликтүү клубтарга өтүшүнө өбөлгө түзүлүп жатканы айтылды. Калаада өткөн мелдештерде алдыңкы саптарга жетишкен жайы дагы бар. Умар Ашыракунов Киши районундогу мектептердин биринде билим алат. Карантинге чейин бул машыгуу жайды билген эмес. 2 айдан бери оюнга болгон кызыгуусунун артынан агайын тапкан. Келечекке болгон оймоктуу ойлорун биз менен бөлүшүп, Европа клубтарында Кыргызстандын желегин көтөрсөм деген жаш өспүрүмдүн ниеттери бар. Ошол жерге ошол карантин болуп калган жөнүндө ошол үйдө эле тренировкаларды кылып ойноп жүргөн элем. Андан кийин биз агайыбыз ошол чагырды, оюн болот деп, ошого тренировка кылган келдик. Мен өзүм 5-класс, 6 класста окуйм. Шевченкода окуймун мен. Мен өзүм бул футбол башталбашынан алдында мен футболго кызыгатам эле. Ошол атам барганда да атамга ийрешип барганым эле. Ондан кийин мен если чоңойсом, ошол академияларга барып, ошол жерде ойногум келет. Кудай кааласа мен ошол чоңойгонумда Барселона ошол командаларда ойногум келет. Ошол командалар ар жумасына 3 күн болот. Дүйшөмбү, чаршемби, жумасына болот. Бул жерде ошол мен өзү жакшы ойношту билбейт элем эле. Ошондон кийин келип агайым үйрөтүм, ага жакшы ойношту өргөттү. Ар кыл приемдорду өргөттү менге. Ошол менен агайга рахмат айтам да, бардыгын үйрөттүм ага. Мен өзү жакшы ойношту билбейт элем, ошондон кийин агайым үйрөткөндөн кийин мен ошондо үйрөтүштү билдим ага. Как мындай ойношту да. Ошо Кудай кааласа ошол академияларга катнашам дейт анда. Академияга барып ошол жерде неме кылып. Азыркы достук клубунан топтоп атам. Азыр бул жерде мен 2 жылдан бери тренировканы баштадым. Тренировкамыз жакшы эле бизге нерселерди берип атат. Азыр көбүнчө тренировкалар кызыктуу болуп атат. Эми карантинде бизде дагы зеришип кеткендиктен энен агайыбыз эми 2 сапардан бери кылтат. Жакшы оорубай жүрүп, үстүбүздө жакшы иштеп, мындай оорубай нормально жүрүшкө аракет кылабыз. Бар, азыр агайыбыз тренировканы көп кылтат, анан ошо кызыкчан кылтат да. Азыр адамдарды тренерибиз кызыктырып, жакшы эле андай тренировка кылтат. Футболдо эми Европа клубтарына чыгыш ниетим бар эми. Ошол Европа клубларынан топ тепким келет эми. Азыр Кыргызстандын Алай клубунун жакшы Адылжан Абдурахмановго көрөмүндү кылам. Stadionda biz sayz mezgilinde uylanganmiz. Stadionda biz qo'shni yoshlarga qatnashganmiz. U ham chegin yashash sharoitimiz boshqacha bo'lib, biz ishlarga ketdik, har xil boshqa ishlarga ishladik. Keyin mana qarasak, shu yoshlar bekor qolibdi, shu yerda shularni cho'g'itib, shu hozir endi 4 yil bo'ldi. Shu boshlaganimga, shu yoshlar bilan shu 2008, aslında hozir 2008, 2009, 2010-yillar bolalar bilan mashg'ulot o'taman. Akademiyadan, mana bu Federatsiya futbol Kırgızstan'dan nima oldik? Lisenziya oldik, sertifikatlar oldik, BS oldik, DS, to есть.
Negizi men o'zim shu futbolda suyamda. Yosh kezimda shu yugurib yurib bizga kichkina hali podдержка bo'lganda, bu yoqdan mana uy bu sharoitda har xil bir kimga yetishdi, kimda aqchasi bor, kimda aqchasi yo'q. O'sha akademiyaga borsa, alarda endi aqcha kerak-da. Barliq aqcha to'lay olmaydi-da. Men bularni ko'chadan, maktablardan olib, o'zim bir tiyinsiz bekor shularga o'rgatyapman. Aqcha, bez aqcha ishlatyapman-da. O'shalarda hozir endi normalniy bolalar bor bu yoqda. Shulardan sekin bir nima qilib, atbor qilib, biz o'sha akademiyaga, boshqa bir stadionlarga berib, mana bolalarni ko'ringlar deb shu harakatdamiz. Da'vat ko'rdik, 5-6 o'quvchini berdik bu yoqqa. Hozir normalniy rezultatlar bo'lib, ular o'ynayotishadi. Jo'g'ri ligaga hali chiqqan yo'q-ku, Mesni akademiya o'zining klublarida o'ynayotadi. Egilikni o'rinlardan olib, ikkinchi mesda, faqat birinchini olmadik. Mana ikkinchi mesda biz uchun yaxshi rezultatda. Shu bolalarim xursand, bular ko'cha ko'rdi, o'sha haligi mishlinasi, dunyo qarashi bir boshqacha bo'ldi-da, bular uchun o'sha kerak. Barlig'i futbolchi bo'lib ketmaydi bularchi, lekin kichkina bir turtki berib, orasidan chiqib olish mumkin-da. Ular bilan uchrashamiz, tojiklar, boshqa millatlar bilan uchrashamiz-da, ulug'lar bilan. O'shanda ular haligi do'stlik, intimoq, o'sha bir-birini ko'rib, sezib, shu keyingi yashovda o'zlariga foyda bo'ladi-da, shu bir-birimiz bilan shu intimoqda yashashga, shu do'st orttirishadi. Ular mana Qirg'iz mahalladagilar bizim mahallaga kelishib futbol o'ynashib, bizim mahalla как будто побратимый bo'lib, biznikilar u yoqqa borib, shu o'pib almashib, bir-birimizdan u negizgi maqsad bu yerda jutish emas, просто tanishish, bir haligi do'stlik, intimoqda bo'lish uchun harakatda qilyapmiz-da. Андан соң Акбар мырза үй бүлөсү менен тааныштырууга шашты. Ак өргөсүнө барган кезибизде тапанчага дасторконун жайып, жубайы өзүнүн салты менен тосуп алды. Эки бала бир кызды тарбиялап, неберелерин колуна алып отурган жаш куракка жеткенин айтат. Коңшусун чакырып, ак дасторконунда даам сызып үй бүлөсү тууралуу баяндады. Tushdan keyin jumasida 3 jolu bolalarni mashq qilaman futbol bo'yicha. Mana hozir bugun ko'rdinglar, o'sha yerda bolalar bilan mashq qilib, o'shalar bilan yugurib juramda, yosh bo'lib, churqab juraman. Andan keyin boshqa ishlardalar ko'p-da. U futbol bilan elektromasdan boshqa ishlar bor, madaniy ish-charalar bor, boshqa yerga qatnashib, shaharda endi qo'limizdan kelgancha ishlab, shu o'zimiz salimizni qo'shib juramiz, o'zimizni xursand qilib. Biz endi o'zimizni uy bo'lamizda o'zi 10 bola edik, otamiz 11 tug'an. 11 tug'an bo'lganimizdan bizda o'sha yerda uchovimiz biz yashaymiz o'rda. Ikki ukam bu yoqda yashaydi. O'zim uy bo'lamda ayolim mana bir o'g'lim, bir qizim bor, 3 nevaram bor mana. Katta bo'lib o'tadi. Va birisi elga xizmat qiladigan bolalar bo'lsin deb shularni tarbiya qilib o'tamiz endi. Qo'ldan kelgancha 29 yil oldu. 29. Ayolim bu ham jo'g'ri ma'lumotni, bu ham hukumat ishlarida ishlaydi. Bu ham elga yordam berib yuradi. Chatoqlar bo'ladi endi. Uy bo'ladi, lekin u yosh kezimda ancha mana hozir shu ayolga suyanib qolayotgansan, ishdan keyin sen ayın qani deb sirasini so'raysan. Uyda bo'lsa o'sha so'ravelab qo'yasan, keragi yo'q. Deganda o'shunday. Жубайыдагы мамлекеттик кызматкер экен. Үй бүлөгө жаңадан келин болуп келгенин, энинин ордун жана көбүлүттүү бүлөөнүн салт санаасына жооп берди. Мен бул үй бүлөгө түшкөн кезимде аябай эле жаш мезгилинде келин болгом. Чоң үй бүлө эле. 11 туугандын экинчи келин болуп түшкөм да мен. Ошондо аябай коркком бул семьяга түшкөнү. Коркуп, кийин кандайдыр булар менен
жашап жүргөн мезгилимде азыр сыймыктанам, наоборот, ушул семьяга түшкөнүмө. Сыймыктанып, аябай жакшы үй бүлөгө түшкөм. Ата энелерибиз жакшы адамдар болгон. Мына мисалы үчүн көп эстешет дайым, мына Facebook'тарда эстеп турабыз. Бүт бар эле эл журтту, ата энелерибизди деле тааныган адамдардын балдары да буяк. Ошон үчүн мага аябай жагат бул үй бүлө. И бир туугандары дагы, мына мисалы азыр мына бир тууган отурат, азыр келди. Булар 6 эркектерди да, и 4 кыз. И бири-бирине дагы ушундай жакшы дайым кабар алып, бири-бири менен жакшы мамиледе болуп, жакшы жүрүшөт. Ошон үчүн мен эч ушу дүйнөгө келип, ушул семьяга тийгенимен сыймыктанып эле жүрөм, жакшы. Бактылуубуз, Кудай буйрса. Буну буягына деле жакшы болот деген ниеттемин, үмүттөмүн. Үй бүлөнү жакшы алып кетиште бул жерде бир эле эркек киши эмес, бул жерде аял киши жактан дагы, эркек киши жактан дагы түрткү болуш керек. Чүнкү мындай бирарда ар кыл эмнеде кайтат да, иштенчи, настроениеде деп койсо деле болот да. Ошондо карап туруп, ошонун уже характерлерин түшүнүп, колдоп туруш керек. Жакшы настроениеде келгенде, жакшы экен деп, ошого карап аракет кылабыз да, ошого карап мамиле түзөбүз да. Эгерде сал иш жактан же бир жактан настроениялары өлүп, эми ар түрдүү келет да үйгө. Анда ого карап иш түтөбүз да. Ошол жактардан колдоп туруш керек бири-бирибизди. Эми мен деле иштейм, бул жак деле иштейт, бири-бирибизди дайым эле колдоп турабыз. Иш жактан ар кыл иштер чыгып калат, бир жака барыш керек болуп калат, или кечигип калабыз дегенде, ошондо деле телефон чалып, мындай болуп атат, андай-мындай десек, бири-бирибизди туура түшүнүшкө аракет кылып эле жүрөбүз. Мамлекеттин бекем болуусу ар бир үй бүлөдөн көз каранды. Ал эми улуттардын ынтымагы, өлкөнүн тынчтыгы жана кубаттуулугу.